دامو بخير بقدرين عزيز برنامج جواكو سياسات يا راديو رتزا جمجاري موسكوي اس بيلوس تركي بخيراتنا وعدكم قداری نیجا چو ما پیش دو آگادار کربو هر هفته زانیار کارمندن جواکی نویسکار روزنامه‌گر هنرمند و سیاستزن کردی ناسکری و ببن میوانی برنامه اینکو وکی 35 دقیقه برسی و پرسنمه بدن درباره روش سیاسی و جواکی همو پرچین کردستانی و جیانی ام پیوینه که برنامه ما و بالا و بکشینه بگوری دلی وب و برسی و گلک پرسنمه بده مجرا برنامه ما ایرویه درباره بیارین هری داویل هریمی و کردستانی پیوندین نوبر هولیر و بغدای آمده کارین سرخوبون و هرها البجارتنا پارلمنتوی و سرکاتی هریم کردستانی و درقا رفش داویل رجوای کردستانی و هبونا لشکری یا روسیل افرینی و پرسندن برنامه جواک و سیاست جبوزی دتر زلال کرنا وان پرسان و مجارین دندین روزانه میواندریو لیکولینر و پسپوری میدیوی دکتری دیروکناسی بریس اکرم اونن کرد. بری دسپیکو اف پی وی نامه ازیب کرتی ناسیو بدم جین نیگاریا میوانی برنامه بریس اکرم اونن. اکرم اونن جمال بتک سرک عشیری با کوری کردستانی جدیری کوچیای موزیه. اکرم اونن سال 1960 لوجوای کردستانی الگند دربیسی یا تلک مولا جمیل پاشاشدایی بویه اوش بر سبب سیاسی مالبت اکرم اونن چند جارانش علی دولت ترک و هاتیه سرگون کرن جارا پیشن پشتی سرلدان شیخ سعید یا سال 1925 پاشیجی پشتی سرلدان آرارات و درسیمی سردم و شهر جیانی یا دیامین در سال 1942 جارا کدن سرگونی ناف ترکا باجار مغلای قضا اویا چخیزی دکن پشتی که اکرم اونند بعد سالی بدیو خورا بدگره دیری که او ده 18 سالی خود دیری که دبستانی تمام دکه اکرم جبر خبات سیاسی سرگون دکن اف دربازی کردستان سوریه دبه لی سال 1980 و دداندا بری خود ده یکتیا سوویتی و الانیورسیتی دولتی یا موسکوی دبش روزنامه‌گری دا دست خواندن دکه پشتی تمام کرنا فاکولته موسکوی ماستر هلده باشجی دکترانتوری د پاریزه پشتی پاراستن دکترانتوری الباجار استوکهلم یا سویدی بجید به الوزارت الكولتوري یا سوید الباشا میدیا کرد که هروا کتابخانه کردی یا استوکهلم و باش جیوک ماموستا لونیورسیتی آرتوکلو یا مردین الباشا کردی دا وک دوستن ماموستا تیکریه اکرم اونن هروا بناوی آزاد جیده ناس کرن اکرم اونن خودی گلک گتار و برهمن زانستیه گلک برهمن وی تومری کردزانین وک لازریف شکروی خودو و گلک کردزانین دن را هنه اکرم اونن همولاتی روسیا و سویدیه زوجیه هیزه که وی هیت گل ملبت خو استوکهلم یا پایتخت سوید دجی بریس اکرم اونن را استودیوی رادیو رتزه باجار استوکهلم را ام برادیو تلفنی هاتن گریدان دامو تبخير بريس اكرم وسبوش بو بيواندريوت برنامج جواكو سياسات دا جالك سپاس که هر هوی دارم هونجی سرکف دیدن سپاس 2011 ده حتی نا سوریه بویه قاد شرکی مزن یه جیانی و ساقیات دکه که اف شر دی بردوان بکه و الگور زانیاریان بمیلیونان کردن من سوری جبر شر سوری درکتنا و هر در جیانی بونه پنابر چل پیشا کردن من سوریه هی او اف پنابری و دبداری به چه قاسی بردوان بکه بله راست پرسک جدید خبوک جناب وزارت پرسا سوری بوی پرسک گرینگ یک هرم روزات نیزی کناوین هر وها بوی یک پرسگری که جهانی یعنی وقت جناب وزانه که چند سال داوی که روسیا ایدی وقت دیسا بسر خوهاتی دیسا درکتی صحة جهانك وجه ذاك ناب نتبي خطر دقابة بيجمان برسا سوري بو يك برسا كجنجشيا نابرا روسيا وأمريكا جي ولاتي روجا هذا لسر برسا كردا بيجمان وجرابي وزانن پرچبونا هرم روجات نزی کو ناوی کو شر جهان کمین چبو لسر اساس ژئوپولیتیک چبو يعني لكسك نفرسين كأملات ليفر لازم أفقش ليفر بنيا أف أولدا أف جروبا أولداري ليفر لازم أفقش عجوان رجيها كيشكنه نفرسين
آنین خط الورتا کیجا منطقه کیر لازم بود انگلیس و فرانسه و روسیه لازم بود خط لی خستن کیل کما او گهنه دانه حقو یعنی دخوازم بین مثلا اساس ژئوپلیتیک که هات پرچکرن هرما روزاتا نزدیک نابین و کردی و جناب وزانه پرچه بود نابینا چهار ولایت دادن و هاد یاره پرچه بونا نها آک امبیژن آکنها دخواز الهرم دیزاین نفچه بده اب دیزاین آن وقت مرسم دکه اول سر اساس اتنو کنفدراسیونال یعنی سر اساس ملی و دینی بده اگر سر اساس ملی و دینی به وقت جناب وزانه فاوریته و هری بر کردستانه به هرمه جبوه ده یعنی جو کردار از بخو وقت پاشروجک گشبین دبینم اگر کرد بخوجی کارب سیاست که پراگماتیک و ملی بنشینن يعني كرد بخوجي دبي هنا كده بناليكاز في سياستا كنه هال هرمي كقوتين مازن ماشينن جبوه از بخوجس بينن برساكل سوري وجنابي وزانن سوري ايدي بر عسكري اوي بنقر حالي خوي بري يعني سوريا كوي بحكومتك مركزي خرد توسر سوريا اوي برتبد وبالسيولاتي جدا ان اوي سوري بالفدراسيون ام بالكونفدراسيون اوي برس اساس بردينها ليه ده هسه حلاجي ده يعني فدرالي بن كونفدرالي بن ان هرمي بي اوتونومي بن ده هسه حلاجي ده كردار بوزيتيف ده كرد خو جوهرتني اك اوي پاشاروجي سي خو حاضر بگم سپاس بریس اکرم هفتیو بوری رایدرن یکیناین پاراستمانگل راگیاندن روسیا دی یکم نوانده خواه لشکریل باجار افرینی آورده که وروا هیزن روسیای دی راهینانی شروانین یپگه بکه تی گوتن که اف ریکفتن نابر یپگه روسیای دا چند روش بری بی 19 آداری هات امضا کرن الی بلی وزارت بروانی روسیای پشتی بلاوبون وان آگاهیان داخلی یپگه رد کرد دی بیجه که روسیا تبنگه که لشکری لفرینی و نکریه و بگوری فرماندای روسیا تپلانی وانتننه بنگه این ازمانی الباکوری سوریا و بکن روزاوای کردستانی یعنی اوان بس نوونده که لفاتنی لسوری دامزه راندنه جبو چفدیریا اگر بست نوبر آلین دشبرده گلو چه پلانین و شارتی هده نوبر روسیا و ترکی یان روسیا و سوری یان روسیا و آمریکای هبونا هیزن روسیا لسوری تکیجان آسید کاره آلی کار بش بوچار سریا رفشه لسوری یا جی راستیا وی یکی چیه بریس اکرم قال لك هنا كي وقت بيه صراحه جد بيجي لي ازيب خاص بكرتي برتي بدن بيقو مان وجرا بيود زانه تشتيك روسيا وقت بهز هات لسوريا سكرتير رجيم سوريا بك جبرنا هذا الرجيم بكذا وجرا بيود زانه قال لك وهرتن شيبو يجي او طيارات تركي طيارات روسيا تركي خصن تيك اللي روسيا وتركيا خراب فاشي وجرا بيود زانه سردما وقت روسيا هاتن اوباما صار حكم بول امريكا وإذا متى كلير روسيا وأمريكا قال له خراب ولهب نكر عند مسألة كاربن بحر رشادة تريو بكن أب حما تستانا بيقول معه جهرتن شيبون باشي وجنابي وزاني قال له جهرتني كوي بيستدي نوت درجة هاد جهرتن شيبون تكلية تركيا وروسيا دي صار نفجنا شيبون أمريكا ترامب هذا الحكم خو سياسته خو السوري بجوهره كأوي بروسيا لهب بكن أب تستانا بو سبب كو نهال السوري وجنابي وزاني بوزيشن روسيا ودولة قال لك يخرطبوا يعني بين بوزيشن روسيا قال هر كسي خرط للسوري هر شو قدر تاجر أمريكا يقول ولا تروزا يقول تركي إيران ليه بوزيشن روسيا هر خرط يعني روسيا عم دكار بيجن أساس آخر قرار دكار بدت درباري سوري بقراري أول ليه روسيا محاولة ذكيك بدر دوري جتك اليوان هبوت وسيادتك براغماتيك دماشين روسيا تر اشكالي بس برجواندي خود ماشين ليه او برجواندي وان ايك جبور روسيا برجواندي وان وكردا قال جرا نزيكي هبده يعني ام بيج ايرو للسوري هل شقات كليه تركيا وروسيا بيش تياري كاتنكي خوشي بو وخرابو ليه وجنابي وزانه روسيا او تركيا استراتيجيك تجاري نكارن ببن دوستي هاف برجه برجواندی هر دال هف ناکه نل روزاتان نزی کناوین نل کافکاسیا نل آسیا ناوین نل بالقانا يعني برجواندی ترکیه و روسیا لدیجی هذا جانا کنجکتورال دکار دکلی خوش بکن دیپلماتیک هف خوش بکن خوش هف بیزن لاستراتيجيك منفعت روسيا و ترکیه لدیجی هذا جبوه روسيا تجاري قبولناك تركيا خرط لهرمي هذا اگر جنابي وخوندبه وقتی نفتیارا روسیا خستن ترکا نبیس اگلیگره نبیس اگ مگوت گلک آگوتن اوه روز ایریشی ترکی بگو اوه لی خریب اوه تایم نبیس اگلیگره بری ساله گیبو مگوت روسیا جو ترکی را اوه بومبا یک هیدی تحصیل خوابک حاضر دکه اوور درکت یعنی هیدی یعنی روسیا فعلی تركيا خص روشة كوري لجامعة قوتنا كردي هيدي بين نجيوان خص ورات تانك يدي نكارن تشتكي بكن يعني يدي
قالك محتاج روسيا يعني هند سياستها خوش درفدن وحتى دواري ابوري جدا يعني هبونا لاشكرين روسيا العفريني جبو خلق عفريني تشتكي ارينيه تركيا نرازيه بو هبونا هيزا كردان اگر اف بنجي تشبون وهلبست تركيا تشوب بريس اكرم قدت تشرشوي ركفتنا تركيا وروسيا وي تشوب برافش وقت موجود يعني كونجكتورال دكاره تكلي تركيا وروسيا خالص اللي وقت شبوك هرجه برسا سوري وجنابه وزانم بلي هذه برفينالتي انكو هذه يعني هاجنا تماما اشارتك برفينال ده هي هرج برفينال هر اوينا كوكي نادره دروتا خرطر بده يعني برجه يدي ده فينال حركه يدي جيخه بلكن هر عسكري روسيا عسكري تركيا دبي هون درب حدودي خو تشتكي ناكن دبي هون درنا درب حدودي خو يعني روسيا قبول ناكه هذا مثلا تركي كهات الباب ومثلا تركي خوش بس تركي هذا الباب وجنابه وزانه هاجر ام بيجن روسيا تعبيه روسيا وامريكا تعبيه وحجير قرتنجي لوقت زير بيجن بيشتي الباب يدبيهم الباب بركب الباب تسليمي سوري بكن بيشتي ام بيجون داعش الباب درخن لازم يدي او جي تسليمي سوري تركي او نكر لسروي وجنابه وزانه قلت لهم هل من بيتشه بو ويجي روسيا جورد هات كات اورتا تايدي او تركي وامريكا جزير دهات دوران من بيجي قردن رئيس اكرم يعني هبونا روسيا الباكوري السوري تي هبونا رژیم السوري نفسه وبنيرينا تي هبونا لشکر روسيا الروجاوي وبلان كواليسيون نتابيب سركتيا امريكا دشار دجي دايشي بلان وان يكن جلو بلا خان از محاورة فكرم که روسيا جي وامريكا جي لسر سوري كسوري لازم نولاتك يقرتي يونيتير يعني مركزي يعني ولاتك فرمي فدرال هكذا جنابي وزاني بجنابي وقتي هنا سردمي اوباما دين جبينك كيري ولافروف لموسكو تشيبو قضاوي بلي هر داجي بيستي بريس كونفرنس هر داجي روزنامه برسي قوتن هم سوريا تشاوال بين باشاروجا هر داجي ام ده حسب سوريا لازم بده فدراسيون بلي دولة روسيا وناد قوتن سوريا جرك يكرتي به على سوري دين لي سوري يك ترتيب معناك جهاب نقطه يعني سي فدراسيون تشيبني سي فدراسيون يعني عم بيجون كرد وعلوي وسني سي فدراسيون ولا تكي قلتي يعني فدراسيون شبه وك عم بيجون وك روسيا وك افرس قرعتا من روسيا جي امريكا جي برفين عسكر خد نما سلاك دخوازن يا ناخوازن او زانن كي ادي سوري وك بري نكار نالي راسته جبويجي او سياستك كان ماشين هر دزي حاسبين كو سوري لازم حكومتك كان مركزي به سي عالي فدراسيون باخ كونفدراسيون ان اوتونومي به لسروي بمل هفكرن ابج كردار قال جرينج وجبويجي هكا جنابي وزانبن شي روسيا جي وشي امريكا جي بپرسا روجاوای کردستان ده هر دوی گلک پوزیتیفن یعنی مثلا وقت جناب وزانه لابروف بری درو لا درکت گوت جبینال جنیف شیوه لازم کرده کمه به کرده ایشان نابه اب کشتانا زمر بدریدان و هگل جناب وزانه ده یعنی دی روسیا جی امریکا جی های حدودی جبو کرده تکلیو هب ایران یاره به ترکیه خراب کن او تیواته دخوازن پاشاروجا سوری ده كرد خدي دستراتيك بن جبويجي تركي يعني ام عاجزيات تركي لهمبري روسيا ان قد بيجي هاتن عفرينه وبجيبونه بشكل بايدير كان عاجزيا ونك نقر عسكري روسيا هاتي العفرينه عاجزيا ون دبيجن روسيا كردار باريز نهيلا من كرداخن ابجي تي واتايكو روسيا تركي دبيجي د باشاروجا سوري كردي خدي دستلات بن يعني زمان دبلوماسيه ده بريس اكرام هيزن سوري ديمقراطيك بپشتوانيا هيزن امريكي دس برزگار كردن راقا دكن لهبي يك جي درزيبونا تركيا وريجيم السوري وهن هيزن هرمينك برسكتي نهولي دربوري رافشا هيزن كردي پشتي راقا ويتشوبه بلا خان برساجي وجنابي وزانه مثلا راقا ومثلا ادلبي هي يعني ديار روسيا وامريكا لهبكرنا كواني بدزي هي يعني بقواندي مالد شوبين بقواندي أسلام بلي اجي صف عندك يعني كار لها باي كرنا كار شاول هبا انا روسيا الامريكا بيجي هون جراني بنسرقه بيادير وهذا ادم هذه ديمقراطيه سوريا اي بيادير ام يجي اورديا سوري وبيادير ام جراني بنسدلبه ام مثلا عسكري روسيا هاتي العفرينه بخوازن عفرينه لشکر پیاده بهذه وهناك اورديا سوري قارب جوه دري ايريش ادلبي بكن يعني ادلبي دسته داعش داخل عاليدن ده امريكا دخوازن بيادير وهذه ديمقراطيه سوريا ره ايريش تشيك رقاي بكن رقاي خلاص بكن بيشتي خلاص الرقا وادلب خلاص هذه داعش سوري نامين دمين هذه استقرار تشكن سوري يعني
سیستم چاوا چیکن رژیم چاوا عوا بکن او جوک مگوت حاجه جناب وزانه ده يعني مثلا لاستانا شي بو جبينا استانا عولي او روسيا راشنويسك كونستيتوسيا سوري بله ودورد و جناب وزانه جبو كردا باوتونومي هي بله زانم بله يعني سوري و جناب سوري هر چه خاص چینه کرجی لیتش تنگ گوت يعني ديار روسيا بسوري داي قبول كرين برجيما سوري بسال اتا داي قبول كرين كد باشارو سوري دي بي كرد خودي دسلاتيك بن بله ناجي نونره كي بارتي ينكسي گوتو زماني كردي دي بزماني ديامين ي دولت سوري باشارو جيدا وسوري جي حق ديناك يعني دينك خناكم بله فهمتوري او اسارتا كبدزي لهفكرناك هي بريز اكرم واشنطن وموسكوف سينورين هزن مرتلا فرات دكشينن و سينورا كي نوبرا هزن مرتلا فرات ين بپشتوانيا تركيا و يپG دايدن الگوري چافديرن سبب وان اوك ريل بر تركيا بگرن و جناب واجي گوت لولي رجلات جامع فرات واشنطن پشگري هزن سوريا ديمقراطيك دكا و يكينان پاراستنا گال سركيشه وان هزان دكا و الالي رجواي فرات جي موسكوف پشگري وان دكا هين شروكارين سياسي دي بيجن كو امريكا و روسيا كار كم كرنا رولا تركيا الممليجي وعفريني دكان بنيرينا باربكنا نوچين سدستية وندجبري وناكوكية نوبرا حردم هزن مازندا وقت بقول يعني حتى انه وقت ما راح لك اللي هفكرنا بتيبتي بيشتي ترامب هاتين هفكرنا جديد نابنا روسيا وامريكا ليس سوري ليه وقت ما بريانو هاج جو هر سوري هر فينالي يعني بتجريكا سوري هر فينالي اللي شارع سرده بيجمان يعني امريكا وروسيا وقت دهجه جلوبال نانتويك يعني نت برسا سوري تاني برسا اوكرانيا هي برسا اسيا هي برسا نظامات امريكا هي بكل برسا هبناكن يعني ناكوكيون هنا لان هنا جاج الهبدكن جبك قوات مازن دخوازن بالانس دي هذا استقرار هذا جبوه للسوري بالمال السوري يعني حتى انه وكنا كوكياك سالتك وين كوكياك ما بدنا بيناون سيفي تنهي برك وك مغو يجي لسر باشا روجا بتك داعش داخل سوري سر باشا روجا حياه درجه الهف كرنك لازم سوريا مركزي به يعني فدراسيون به ان كونفدراسيون به مثلا وقت الهف كردن ومثلا كرداجي بلا وقت جناب وزن روسيا جي امريكا بتيبتي روسيا ولا تروج افا قال لك برسا فوندامنتاليزم اسلامي قال لك يترسن يعني او ده حسبين برسا فوندامنتاليزم اسلامي برسا كسالي بيشا ميه انا هاني بالشرجي بالكشتنه ثانيه جي شارسر ناب الشر وقت جبو وقت كنت كارف في دي يعني ها شر دكن وان ضعيف دكن ليه جبو كارف نجي انسان بقول هرن لازم سياستك وبروجات مازن هذا البروجي بيعمل ولا تروج افاجي روسيا جي تبتي روسيا وامريكا ده حسبين تاني كرد كارن راديكال اسلاميزم الهرمي بسكنين جبوش هاجر دحسبين هاجر كردانه كدلوتك تربخجي يعني يجي امبيج لترشاك تربخه بالبرتيد اوتونومي فدرال تخوازن حدود سوري وايراني حدود عراقي وسوري حدود سوري وتركي دخوازن وقت تامبون هرم چیکنه نه اوانا حوزه ور سرحد کی کار بیا بکه بس کرد کار بکه بلکه کرد اورتاواندنه جبوی دخوازن کردار حتی از فکرن بس نفرسا کردستان سوری و عراق تنه بس هر تا پرچه کردستان یجی و هر تا پرچه کردستان یجی به احتمال دکاره اگر نه ولات دولت سر بخواد چه ببینه کردی دکارن هرمه اوتونوم هرمه فدراسیون چه ببین یعنی کردا بکن وک دسلاتا که نه ایران و ترکیه حدود نزدیکی هستن ترکیه و سوریه نزدیکی هستن جبوه يعني أولاد أنا جبوا قارب الراديكال الإسلامي بسكنين ده حسينين تاني ترى سرير الهرم كردن وجبوا يجي كرد دكارن دسكفيه قال لك ما دم دس بخن دباشر رجاء الهرم ده قلنا هنا بسبورين سياسي يعني هاتنا هزين روسي بو عفرين و ميسيجك بوش بو تركي جاف يبقى وهسديد دخارن اجي صد فكر درباري بمجاري ديارك روسيا وامريكا تفد جارن چوا جناب باگوت بريس اكرم چوا و پیش دا گوت يعني نها بجال کس چیبیه یعنی کرد فدراسیون یعنی کجبو کردن روجوای فدراسیون چیبین اتونومیکی چیب یعنی مافی کردای فدراسیونی وهبه الی سرو کری با کردستان مسعود بارزانی در فیوینه که خیا روزنامه ایتالی را گوته بو قالا روجوای کردستانی که و دبیجکو فرسند خسری روجوای کردستانیش دست چیه از بخاط زانه بیگمان فراگی هرما برای مسعود بارزانی او بیاناوی خوان زانه بلاغان گله جراد ناب سیاست کردی ده işte konjonktürel embezin vakti
دكار بيانها بدن يا جستك عاجز بين فكرك يدبيجين ليه بيامن بلاها يعني او بيانات سروق برزاني قال لك قيمه الدنيا كبيغمان او حسبيني كتدي بياده وهذه كردين الهفن وانا كسو بياده دجايتي هفدكنو بياده جارجرات بام ام فدراسيون ناخوازن ام دسلاتي ناخوازن ليه دري ام جبيرنا كان بلاها برسا كرد الهرمي برسا روج افاجي باشورجي فرس ایدی دسته کرده در کتیه دسته کرده کتی دسته هزین آمریکایی دسته کتی دسته امریکا دسته روسیا دسته اروپا بله بله و اف کتن دسته وانجی تجمع برسه تشتکی باشه جوش باشه جبرگ تجاری تاریخا کرده ده تجاری سه هزی و رمزین لسر کرده هف نکرنه یعنی جرایک امینه شانس کسو کتی دسته کرده و بخوابم وگی کرد وقت جنابه تتزانه يعني روسيا وامريكا ديكار السر عراق الحف يك بسكتي عراق كي نخوش يك بسكتي سعود كي ندرج يك بسكتي لي برسا كردا دنها روسيا جي امريكا يوراتي اوروبي جي قس بسكتي كردا لكن يعني برسا كردا كتي دستيوان هذا حاسبين بوزيتيف هاجر جارجرا استند بيجن يعني بياده بخوا ديج ان ناخوازجي وقتی روس و امریکی بخوازن کردا دسرات کن سوری اوه هاجر کسنا بيجي اوه انسان حريه چکنه يعني ذكر إنسان بيدا بكنا يعني بيدا شو قاس الدج بيال قلب نفهم مهمين بروجي وان هذا بروجي أمريكا وروسيا هذا نكرد كاس نكون بيشوان بس كده بالي راسته كاس نكا وجبويجي بروجي وان ده كرد دبدا سلات من هي جبويجي كرد بخوازن نخوازن اوه كردا بكنا سلات سپاس بریز اکرم و نهاجم در بازی پرسا حریم کردستانی باشوری کردستانی ببن چند روز بری وی سرک وزیر نجیروان بارزانی در پیوینا یا گل مالپرا فیلی یا امریکی دا اشکره کر که دید ناف سال 2017 دا ریفریندومش بو سرخابون باشوری کردستانی بی انجام دان. اوی هروا در باری پیوندی نابر هولیر و بغدای جی گود که ایدی اوان و ناگرنده من بری ایراق پشتی موصول دیش ایراق بری و موصولی پر جداتره و اگر امریکا بخوازه بس یکتی ایراق بکه دوی ایراق که یکتی نمایه در باری به مجاریتا چه دبیجی اما رفشا ایراق جی یا وک سوریه یا نبسک بله هذا الروشة على خيوكا سوريا وحتى لقي خرابتره يعني بلكي او ناكوكين عبدالله سياليا يعني سنة وشيعة وكردا هين كورت البوية بله يعني قال كورت الجيبوية بله وبوني إيدي هركس منطقة خاقرتي المنطقة خا إيدي بجيبونو ودزقاية خوش يكنا برساك باشوري كردستاني هاقل او بخوص دهندري خود سياستك لحفكري بماشين بحفرة يعني الدنيا جبو باشوري كردستاني يعني هاقل ام بيجنش بو هر چار پرچه كردستاني ياش بو دو پرچه كردستاني ليش بو باشوري كردستاني ايدي مسألة سرخبوني مسألة ايدي وقتية يعني مسألة ايدي صالك دو صال او مسألة وقتية از نكارم كسين بسيك يعني كتريست بيجن كيجا وقت لمسألة وقتية للقناعة تامدا روسيا جنال دجي وجنابي وزاني جارات داوين دي بريس كونفرنسيا بوتين دي او بياناوي جي برسين دولة كردي يعني وجنابت الزانن سوفيت هفته سالي وبيشتي سوفيت روسيا 20 سالي هرتن دغوتن حدودي هرني منطقه لازم نيغو هرتن ولازم زي حدود وقف تزانه جرايك امين بوتين بريم كان ما هذا كت نغوت بحث حدود نك جي برسي غوت دوله كردي تشاود ميرغو او دبي كرد وعراقي الهب سال سربك او اسد الدبلوماسيه ناوي ام نلدي دوله كردينا الدبلوماسيه معناها او حول مثلا وقتيه يعني زاجبه قوتي نزنده وجاني كرداجي كرد كارب دهندلي ولاتي خده يعني عندهم بارتي ويكيتي وغورا او كاربن لحف بكن زمانك مشترك بين بحفره بين حلوتك ملينا توي مشترك بكرن او جي وقت مثلا اسوري كما او جي او بخوازنا خواز خلكي بك لي وقتك او لسر حفن او بحفره بن دكار اب تستاب راحتي وبخساره كندك بده پشتی راگیاندن روزل بجارتنا پارلمانتوی و سرکتری کردستانی جناب ودزانه چندگی بریوی و دابین کرنا بودجه بجارتنش عالی حکومت ریم کردستانی و دی پروسس وی چاو بریو بچه تاوی شهر داعش و کریزا سیاسی و بوری بنینی داوا و دیل بجارتن دم خدا بین کرن داویا و سالی مسعود بارزانی در پیوینه کی داش میدیا فرانسیا راگیاند که اف خاننا که نامزد یا بجارتنا سرکتری ریم کردستانی بنینی نو گلو دکی به نامزد بدکش بو وی کرسیه خنا طامد بلا خان يعني افرسا برتك بيغمان برسا كهنكي تبله هذا يعني خزام نه تبله يعني روش تبله هذا اگر بلید مسعود برزانی بخواجی خو پیشنهاد دکسبو سروکاتی انجی نه بسرو لی اوی گرانیاوی وک سروککی ام بیژن
وقت شوال إيران سروكيوان روحاني هنا وقت رسمي أوفيسيال تستكيوانتون لتساجي تأثيرا وانسر سياسة نتوي سياسة ولا هي يعني مسعود برزاني دكاره أجد هالبجاتنا ده أو بخوج الرسمينا بسروكي هنا لوي أوي وقت تأثيرا كوي دربي غير رسمي تأثيرا خرط للسل دي سياسة هرامي وسل سياسة حكومة وولاد هذا أو آليك يدنا بيامن كرد كردستان باشور پر بوی رقابت جی ایران و ترکیه نها پشتی همو پروبلم ایران و ترکیه سکنیه راست یک تشته هزی هرما باشور کردستان بک چه پارتی چیه کی چه گوران دده حیاجوان به خنیزی روسیا امریکا اولادی اروپی بکن و خودوری ایران و ترکیه بکن او چه قاس نیزی ایران و ترکیه بن او هه قاس دوری آزادیه دن او نیزی بوناوانی که نیزی کی ترکیه و ایران دن قال لك جرى دبي سببين رازبونا امريكا او روسيا وراتي اوروبي يجي وين مقاطبن نهيلن دبي او بخل هبكن يعني بارتي يكيدي غوران دبي قاربن زمانه كي مشترك بين قاربن دبي بروسيسا كن هارفش بر زحمت كرد درباس بن وجبو كردا دمك ديروكيه يعني كرد كانت سكبتي مازم دسبخن وكانت سكبتي كلا مازم ونداوكن اوي دي دسالن بريز اكرام هريم كردستاني دس بمدكورين سرخبوني كريه جناب واجي گوت نوون دسالي درباس بوي درست گلک آستانگیانتین یک علی هزار دجله یا مالکی شهر داعشی و ایران جی چوابه گوت و یادلی شبه که ایران حزب سلیمانی و مجرا سرخابونی دا دخواتی یعنی یه اینکه تفگیر گوران و کمال اسلامی خود گراوی نشان دادن که افجی پشگری دادن سرخابونی لی دراستی دا گوتن و کرین خواه نلگل سرخابونی نه و دجی درد کون یعنی درباره وی مجاری دا نیرین و چانه و راگیاندن سرخابون کردستان دمان ها دا اونو چوا دا نرخین بلاخان راست یا خود پرتگل جیده یلی بیامن یعنی گورانجی از براستی پارتی اسلامی از نزانم از حقو سیاستان او بهتر هگه تزانم اسلامین وقت هده چپ یا کمونیست internationalisten yani İslam hüveriyen yani ümmecel birin de beşin amgış biran و gış merhaqnak kurdu Türk و Arab yani ev hunaki cudai le goran tafgera goranji yakitiji yani dehede kurdun tiji zanib sara şer kirne sara bu velati khabat kirne sada şehid dane havale kha ونهاجي قناعتك موري نهاجي ترخبون خوازن لأو جرى ميديا آلية بارتيا ديز انفورماسيون يازي ام مانيبولاسيون ادكن يعني ام بيجن او ناكوكي نابينا وان ام بيجن ناكوكي نابينا بارتي ويكيتي وغوران وبارتي او جانا درس هذا كنت قال جرات تشتكي قارن الحفظ بكنجين جحف دور دكرن يعني جبوي هذا حسبين بتيبتي بارتي دي توليرانس ريبليز بوش بارتي دي توليرانس ريبليز بارتي حكم دستي بدي بدي او قارب النرمايه ريبليز توليرانس ريبليز قارب بيكيتي غوران رحيا جوان بين نيسي وخبكن حتى وقت مغو روسي اسلوب كاجيكن قارب سياستك مشترك نتوي ملت كرد بقي دساتياك مزن باشوري كردستان يعني او تشتكي جانا بيجن غوران سر خوبين نا خوازيا يكيتي ما خواز قناعتي بهنيكي كونجكتورال وجناكوكي نابينا وانتي بروبلم زانتي بلاهم اساس بروبلم باشوري كردستان حكم لها بايناكن قشت خواز بشريكي حكم يعني غوران حمود خوازن ببن آقا اري حمونا سندي اغازي كيس نخوازن ببخلوم دبي مسدي 25% سندي لازم اجي شريكي حكم دن اجا وقتي او قارب لها بكن وقتي قارب لها باي يعني وقتي قارب الحكم لها باي بكن او دي قارن سياستك يقرت يبمشين دي قارن بهذا حركات بكن بهذا سياسات بكن بهذا قرار بدن يعني برا لها باي بكن لها باي كلنا معنى برا كتير أشكاليوان هذا نابرا بيج قارب الهف بكن ليه وقت مقول يعني أولا الهف كرنا وانجي وقت بي فينالي أبي تحصيل القرارات السر هرما كردستان نكه خاي بخوازن أبي هرما كردستان سر خابون بو يمكن سر خابون فدراسيون بيكون كل فدراسيون جبوه لشيء كرد لهفن ويب خسارة كندق به وبراحات تربده أمي بيدار بريز أكرم هبونا كردستان السربخا أفراستيه كه اشکره و بدیرین تحریم و جیان آمده دولت کردستانی ناز بکه بلی جیان دبه ناز بکه لی حریم لی جینار اف ترکیه ایران عراق بلا خان اف پرتگلک گرینگ پرتگز برسیوک وقتی به برسیو پرتگلک تره یعنی جناب وزانه سیاست ده دوست دشمن دائمی تنه برجوندی دائمی هي يعني هاجر جنابه تزاني ده الشر الجهاني دو امين ده تجي وقت حقك يجي حق سوفيتي يعني كزام سوفيتي بو سوفيتي ده الشر الجهاني دو امين ده 20 مليون شهيد ده و20 مليون كيلو مليون المان 20 مليون بول وام بيز جراني بيرتن سر روسيا وين روسيا والفدراسيون هاري بس
لی پشتی شهر جهانی خلاص بود که آن قطعی کلی آلمان یعنی آن تودی کنجکتورل افشان سال داوی هنگی نخواشه لی تزان 20 سال داوی تکلی هری خوش آلمان یا روسا بود او سیاست 20 میلیون جوان کش نجی شربو لهف خطن لی وقتی ما في عتیم واجهات لهف جی کردن لهرم آمجی دکاره يعني او عرب وترك وفارسي وقت جوان ري نمينه مجبور بني دي مجبور بناز بك مجبور يعني قال لك جارا مجبور انسان مجبور بتشاق قبول قال جارا برجونديان ورد خواج قبول پیشبرگین روش در بازل سرسینور خانه سور بون لی نابروان و یه بشه شهر و پیپچون در کت کشتی و بریدار چه بون جناب بیتا پرزگریکا شنگالی ازدین هریمی هبونه هزین پکیکی و پیشمرگین روژاوا و هبونه هزین دن آلوزین چه بوی نابروان هرت هزان دا چاواد بینه شنگال چه ما بویه جی رکبریا سیاسی و لشکری پرزگلکن در باره ویدا پکیکیل شنگال چه دکه تیزانین که شنگال دورک استراتژیکه کرایا به پرزگریکی تا چاواد بینی و ریدر بین جارا سرکنا وان پروبلیمون چه دانه بنیرین برزك جديدة بلا هذا جناب يوزاني وقت بسقبرسات هاري جرينجا وتبخوا قوت كما شنغال ورا جرينجا شنغال كما ورا جرينجا او برتك قال لك هي جايكم روس سريع حبي يجي شنغال جيوغرافي جيوبوليتيك شنغال جالي كي هاجتو باجال يعني جالي كي حلدي تجسر موسله جالي كي تجسر فرات جالي كي تجسر كرسانا روجافا جخين دي وي هاجا جناب يوزاني بن شنغال جاي شنغال ده وقت استراتيجي عسكري تذكاره تركي اردن سوري عراق كنترول بك جخين ديوي هكا جناب تزانم دنودو يكيد وقت شر امريكا وعراق وقت صدام حسين سر حكم بو جاي شنغال بروكيتا عبد لاسرائيل خش جاي شنغال قال لك جرين جيو استراتيجيك وقت عسكري او يك بدون ايران وتركي دو هذه هرمي ريجيونال الهرم دخوازن نفوسها خرط بكن نفوسها فرها بكن كان تاثيرها خرط بكن لقرد اورتاوانج هي لسياسه ايران وتركيا للدجي سياسه روسيا وامريكا هاجر روسيا وامريكا نرمنتخبا اوي تركي وايران بخم مداخله شنغالي بكرنا وانا بخو عسكري خبشاندا ليش بوك زان روس وامريكا قبول لكن بله افتش بدات تكاكي كرن ايران تخوازج كمبرا كثير بين يعني اسلامي ايران عراق سوريا لبنان تبغى بيصير بحر سبي تريد زبني موري او كمبرا للدجي برجواندية روسياية للدجي برجواندية أمريكاية كيف قبولناك جبوه يجي إيران تذكر إيران تزانش بو قارب كمبرا كوري شيء تاني رياوي بقي سر سوري شنغالة سر شنغالة بقي سوري شنغالة كنترول بقي جبوه يجي وقت مقول جبوه روسيا وأمريكا المنطقة إيران وتركيا نيجي مداخلة شنغالة بكرنا عسكري خشن يا تشكرن بدأتي هناك كثير ناوي كلها تفقرن بدأتي تكاكي بيشكرن برسا شنغالة يجي تكاكي مستره برسا شنغالي كرداجي مستره شنغال بویه هجتك جیوپولیتیک جبو پیپس کردن راگیاندن سرخابون باشوری کردستان جی نبسا برسا ورده يجي او ضد يعني كان فاكتور بهذا شنغال استراتيجيك بقول يعني فاكتورك بحث كر فاكتورات ذا اول وجنابي وزن بلد سوس برزاني هر تم دبيجه حتى ام حمو كردستاني نخم بالكنترول هرما كردستاني ام نقدر خبني اعلان بكن يعني مثلا كركوكي مثلا خانقين مثلا شنغالي تزاني مثلا جيب برسيدنه دخوازن شاطي خم بالنخا هرما كردستاني ودور اعلان بكن دخوازن شي بكن دخوازن لشنغالي انكلافه كيچكنه تكاكي ام قبول لكن ام ناخذ بهرما كردستان ربن يزيدينا كردن بو يجي دخوازن انكلافه كيچكنه بين هرمنا بهرما كردستان بك هكا جنابي وزن بن او هزم PKK بخوا اشكالات بيجي ام الكاري حكومه بغداد دستين بغداد جبو چه تراو چرگزي دي PKK شنغال يجيب يعني دي كردك جبو به علمك مزنا بيجي دي كرد چنك بفكر معناه شيء الذي كرداب كاربين هرچی قصدی رایداری حکومت ریم کردستان جی بانک PKK دکه وکی شنغالی در کبن لی PKK در نکبه نیری نت PKK گلوی در کبه و چوف پرزگریک به چاره سر کرن بله خو مدر حقیقت نویسه کی برای نویسی بو باکی نظام تخونه خون در حق شنغالی ده يعني من برجي قلت وزين هاجي تكرار بكن ترسا شنغالي يعني PKK وقت جنابته وقت بحث كلنا هذا يعني هاج جواره سياسه ايران وتركيا لدي برجواندي روسيا وامريكا روسيا امريكا جي كل دجا انا PKK شنغالي روسيا وامريكا دجا ليتي لفربرس اوي حرما كردستان قناعه تامل دبيش خوش بروفوكاسيون خب دورخه ايران دخوازه انا تسمرجه و
هێزیە پەکەکە شەڕ بکەن بله. و پاشێکیش بۆ پەکەکە دەرکەوێ کوردار بێژن پێشمەرگە زاڕۆکەی کوردار دەکوژن یعنی پرۆڤۆکاسیۆنە دەخواست بکەن لێ دەبێت پێشمەرگە خۆیان پرۆڤۆکاسیۆنە بدور بخن یعنی هەرێما کوردستان نێ پرۆڤۆکاسیۆنێ دەبێت حەیاجوان کاربن ئەو پرسا شنگالێ bi Rusya و ئەمریکا دڕیاوان چارەسەر بکەن جبەکە روس و ئەمریکی جبەکە پرس نەپرسا بکرد و پەکەکە بپەیوێ یا بقەندی یەرپەیوێ پرسا شنگالێ لە ئیرانێ حەل دەبێ لە ئانقەرێ حەل دەبێ بە ئانقەرێ تێپەیواندن تێگەیشتەوە ئەو ئیشی دیکەن ئەو ئیشی دیکەن یعنی پەکەکە هەوی فعلی لورن وەگی زاڕۆکەی کوردا بەلەنگازن ئەو دەخوازن زاڕۆکەی کوردا بە پێشمەرگا کوشتن بدن ئەو دەخوازن پاشێکی بێژن پێشمەرگە زاڕۆکەی کوردا دەکوژن بۆ پێشمەرگەژی دیسکریتات سجاو بکەن تاابێ کوردادا یعنی پێشمەرگا تاابێ کورداد ڕەش بکەن ji bo wê herêma Kurdistanê dibê heyajan bêje şer xwebdûr xin nêm provokasyona û vê pirsê bi Rusya û Amerîka re bêhne ke ew zorê bidin İranê û Tirkiye. Lê bavariya min heye PKK wê derkeve. Devletên mezin eger zorî don wê derkeve. Rusya û Amerîka karê bi vê pirsê çareser bêjin zorê bidin Tirkiye û İranê û Rus û Amerîkî zanîn vî îşî. İran û Tirkiye pê vî îşî. Ji bo wê wextê İran û Tirkiye bêje PKK'yê derkeve. Rojlata navîn de du hêzên navnetewayî hene Amerîka û Rusya ewana rolên sereke dilîzin Brêz Ekrem û lê hêzên herêmînê hene ku ev jî Tirkiye û İran in. Her du jî dikarin bandorê ser welatên herêmê jî bikin ji ber vê jî ewana rikberî hevin û partiyên Kurdî heta asteke dibin bandora wan her du aliyan da dimînin. û ne tiştê veşartinê ye hinek ji wan aliyan meyla wan bi ser Îranê ve heye û hinek jî ser Tirkiyeyê. Tu rast got dîplomasiyê de herkes dixwaze ji xara sûdekê ji aliyan din bigire. Kîjan alî ve binêrin pêşiya Kurdan da du hêzên asteng ker hene yek Tirkiyeyê din ji Îranê. Brêz Ekrem derbarê Musulê de sînaryên cûrbecûr hene dixwazim Kurtî te bira bêjî dibe hevlêr û Bexdad ser herêmên nakokil hev bikin û ev herêm vegerin ser herêma Kurdistanê. Dibe jî Musul ser çend parêzgehê bê parvekirin û nakokî zêdetir bibin ji ber ku divê herêmê de hêzên cûrbecûr hene. Lê ev herêm bixwîna pêşmerge hate azadkirin. Dibe gelo ev herêm radestê kesên din bêkirin û gelo dê caranivîsa vî bajarî çawa be piştî Daişî. Musul wek bi cenabê we zane di serdenê Osmanî jî û serdenê İngilîza de her problem bûye. Belê timê problem bûye. Belê. Gelek girîng e. û Musul wek cenabê we zane Kurd wek tarîxî nav bajarê Musulê ticaretî nekirin. Lê parêzgeha Musulê li Dorawê gelek herêmê Kurdistanê wê dayîne. Gelek xwe parêzgeha Musulê wextê dibêjin wek cenabê we heger zanibe berê wextê digotin Musul di serdenê İngilîz û Osmaniya de. Musul ji herêma Kurdistanê mestir bû. Musul ji Baxdadê jî mestir bû. Hinek herêm jê dûr xistin hinek herêm jî anîn ser wê dîsa herêmê Kurdistanê hinek wek cenabê we zanin hinek ser Musulê vene hinek herêmê Kurdistanê. Lê biya min ew pirsa Musulê de wextê ki bê wextê çareserî bê fînalê qenaeta min pirsa Musulê de ew girêkek mezin orta hikûmeta merkezî û herêma Kurdistanê çê nebe. Xwe bellî ye cê herêma Kurdistanê wek dibêjin mintîxê me û cê Iraq tişkî jê her nabêje. Yani pirsa nav bazarê Musulê. Nav bazarê Musulê jî wek cenabê we zanin Kurd lê hene prosentek mezin Kurd hene. Lê giranî Erebin serdemê Seddam wek cenabê we zanin gelek Kurdî derxistin Ereb anî. Musul bajarekî em dikarî bêjin merkeza nasyonalîstê Erebayê. Yani ne a Iraqê tenê. Hemû îdeologê nasyonalîstê Ereb îdeologê wan. Hemû ji Musulê derketine. Ev herêmê ku Kurd digirin êk bi ser parêzgeha Musulê vene. Hinek jî li çend bajarekî bajara xasparêz dibînin Suryanî û Kurdanî. Yani Musul ser çend parêzgehê bê parvekirin herî. Rahmet bêjim. Wê bir ser çend parêzgeha ew parêzgehê mintîxa Kurdînî jî û heta ew çend bajarê êk Suryanî û Kurdanî. Belê. Yani Kurd dibê bibe xwedî parêzgehekî xwe herî. Femdarî. Ew mintîxek xasparêza jî li gor merefên dike ew jî dixwazin bi Kurdistanê rabin ne bi Iraqê rabin. Lê Kerkûk ew ê teke herêma Kurdistanê. Dikare ji bo Kerkûkê formeke taybet jî bêdîyin. Wek parêzgehek bi ev ji ber Kerkûk û Musul ji zamanê Osmaniya de her problem bûye. û tu carî istixalê çê nebûye. Heta heger cenabê we zanin ittifaqa heftî navbêna Kurda û hikûmeta merkezî Iraqê ji bo otonomî bi cayê Sovyetî navbên çî bûn. Primakov di ortawan Sûda Primakov di dîraniyê xwe lê dike dibêje biz rehmetê bellemîsta fargotiye yani niha otonomiyê qebûl bikin lê pirsa Kerkûkê tevî em jî qebûl bikin Kerkûk Kurdistanê lê ji bo em ji bo pirsa Kerkûkê tenê em nikar otonomî tişî xera bikin. Zamanê İngilîzca jî were bûye, zamanê Osmaniya jî were bûye û niha jî rewşa kurê ye. Kurd dixwazin bibin beşeke
جانا شارستانی و جیان جویه که دخوازه لی پشتی که ریفرندوم ترکیه تمام به و از تخمین دکم اردوگان به بگی جارمانجا خواه ترکیه دیوی چاوا پرسا کردان جارا سر بکه بی جارا سر کردن پرسا کردان روزلات داوین آرامی چینا به و پاش روز 25 میلیون کردن ترکیه وی چاوا بگلو یعنی وال سالین داوی مافی گل کرد پرتی نپی پس کرن سیاست مدار پارلمانتارین کرد هات نگرتن باجار و گندن باکوری کردستانی هات نویران کرن شری نابرا لشکرین ترک و هزم پککی بردوانه یال باکوری کردستانی رفشه که پر دجوار چی بویه بنیری نوابی چوا به پشتی ریفرندومی رفشا کردن باکور بروجی دوینن اوروپا وکری دجی سیاست ترکیه یعنی چندک بریوی آلمانی اشکره گوته بو که اویدی چکین خواه ناده ترکیش برکو وان چکان کارتی نه دجبری گلی خواه و تکلین اوروپا و ترکیه جی پر قلس و لواز بونه وان داویان یکتی اوروپای هلوستا اردوگان چوا اوتوریتار دبینه بنیری ناته پشتی ریفرندومی وی چه بگلو ترکیه بلا هوا جناب وزن ترکیه وقت تبخوشی آنی زمان که هزک هرمیه و هر تمره بویی سردن عثمانی دو پیشتی سردن عثمانی پیشتی جمهوریت جی هر حتان هوا رویه وقت هزک هرمی که او ایران تم راقبه هبن لهرمه وقت جناب وزن ترکیه دشر جیهان یک امین ده راستی خو امریکا به فلتی لی تبی عثمانی پرچه کردن اب ترکیه ایرو هیجی جوان ندما اگر روسیا شورش اکتبر چه نبا و جناب وزن اتفاق سایکس پیکو ده سایکس پیکو یعنی لگور اتفاق سایکس پیکو اب ترکیه ایرو جیهیه اوه هرم باکور کردستانه و بوسفور استانبول روسیا دما روسیا قیصری دما ایوان و انگلیس و فرانسه هر کریبو لیجبو که روسیا بولشویکا شورش چکره دحداده بولشویکا لنین گوت ام خوشده اتفاقا آساکسی کو خطاش دکشینن وجبویجی او تشتیک لگور اتفاقا آساکسی کو para روسیا کتبو روسیا درجه بردا ترکیه ایرورما يعني وجه كردستان دكت برتاكي كردستان باكور دكت بالنسبه حكم روسيا قيصري القدام يعني فلسطين بشرعيه جهان يكمن فلسطين وشرعيه جهان دو اميج دي فلسطين تركي ليبيا من ذربه ذجاري انها تركي فهم كريه روس وامريكي وغرب وان ذجاري برحتي برناده يعني وان برحتي برناده او بروبلم اگر وان شكل جبوي وجنا بيوزانه يجي افاك تادنه و جناب وزن پشتی امپراتوریا عثمانی ترکیه به فکر و سیاست مصطفی کمال جدن کمالیست وان اداره اردوغان و گروباوی اق پارتی وان حکم کرد و وقت جناب وزن هفته سال رقابت اورتاوان و کمالیست هبو شرکی دجوار اورتاوان و کمالیست هبو پشتی حکم کردن وان هندره دولت تجهیز پاقشی چکرن اوی کمالیست نه دولت آبتن جو اردیه جو پلیس جو سپیسروز استخبارات ج üniversite ج konstitüsya geç pakış kırın hedi tarihe şaraya on gihaver yani gihar oja İro jî devleta Türk wan fêm kiriye ev guhertnek li heremê dibin li Sûrî bû li Iraqê bû li Tunîsê bû li Asya dibin li Afrika dibin vê derbê ew rehetî xelas nabin yani jî wan rehetî bernadin ji bo ve Türkiye ev mesela kana referandumê bikin di rastiya xwe de ji referandumê bêtir Türkiye ji xwe haziriya di paşa rojê de tiştekî bikin ki garibin nehêlin Türkiye perçe bibe nehê Türkiye hev bikeve tê gihîş çawa misal ez bêjim يعني أنا دبيرنا ويهرن بريزيدنت بارلمانتر به يا أنجي رئيس الجمهور به يعني سرو كومار به المسألة سرو كومارتين قناعات تامدن أو تخوازن جخور باشاروجي ده أجر سدي أم بيجن روس وأمريكي زوري بدنا بيجن لازم تركيا كرد تشتكي بستين مثال قبول ناكن يعني بكل سوري كرد من خويد السلات العراق خويد السلات من كل تركيا رونانا يعني أوج دعوة بكن تركيا تخواز شبكة تركيا تخواز بزي بريزيدنسكي سيستمي يعني سيستما سرو كومارتي Türkiye bir çem beşa yani le duhazı ser esası ne ser esası milli vak Rusya vak Almanya Amerika ser esası coğrafi yani bek rojlat Türkiye roavaya Türkiye ser behras bi behrarsa bi avay le avayat boşu dikin avaya esas kıştık bu kurda dikin yani eğer size Amerika Rusya bejin Kürtçi gerekçi bitin ya Kürtçe Türkiye خرط ببین کرد عراق و سوری ببین خودی دستلات کرد ترکیش بیم اوای برای مثلا خودمه خودی دستلات و اتونومی فدراسیون چما ام به حقا ترکیه چه جخر رید هلی که کرداج به او که جواجر اتونومی یعنی او دزانن لهر المنطقه گوهرتن چه بی و او گوهرتن تحصیل مثلا ترکیه که و مثلا كردا مثلا هري اساسي ومثلا كرداج هري بيتر تركي على قدر ذيك لاسباب وردك وقت مثلا برحيف كردي تركي هذا روش خراب دنا هذا وبكي تشكي كردار ناخذن اذا اسباب وردك ما ابغى هرنيك تركيا دن يعني وقت ما قلت حيف كرد بياخذين انه هاك تفيدك خور قارب برجماندي كردان ملي بباري السنه لي ابي وقت مثلا باشوري كرساي
روجاوای کردستان خلق اگر بخوازن اول باکوره کردستان اوی هیزه که چیکنه که کاربن برجماندی ملی کردی بپارن اگر جوان لازم که کرد لورد سلات بن سیاستمداره که امریکی گوته بنو وینای بیرامن دوی کرد تقاداشیر دا بمیرکیمی شر دکن قیرمانن لید سیاست دا تجاران سر نکتنه و گلو نواده سروکین پارتین کردی برجواندی خواه اید پارتی خواه ایدئولوژی خواه برجواندین گلی خواه پاشروز گلی خواه بفکرن و 100 سالا 21 امین دا این کار کردن کردان اوه هی شاشکتی که مزن و دینیتیه پروبلیم رجلات نوین بی جاره سرکده پروبلیم کردا نای جاره سرکنن گله فاسکم لی راست او چطوری که راست لازم کرد ایدی وقت دشار د کرد گله خورتن گله سرکتین پر حیث هر تم کردار سر ماسه وندا کریه کرد نها پر گرانیه بدن سر دیپلماسی و سر ماسه کارمن چاوا برجواندی کردای ملی کار به پاریزن جبوی کرد بیامن دبی سیاست که گله پراگماتیک و ملی بنشینن بریس اکرم گل اکسپوز بو برداربون و جبو برسی بین وای پر بالکیش برنامه جواک و سیاست دا از اگر اسپاس کن هر هوی سرکستی بین دارین هیجا برنامه جواک و سیاست یا وی هفته تمام بو اس بیلاستورکی خطری خواه جوید خوازم هونجی را دیگه دارین دلال حتی برنامه که نو و میوانه که نو بمینن نو خیر و خوشیده